Umubiri w'umuntu ni igitangaza cyuzuye amabanga, hari utuntu duto ushobora kubona buri munsi ukatwita ibisanzwe, nyamara mu by'ukuri twihishemo byinshi. Fosete ni kamwe muri utwo. Fosete ni utwenge duto dukunze kugaragara ku matama, ku mugongo hepfo ndetse no ku gituza n'ahandi. Abantu benshi bazifata nk'ikimenyetso cy'ubwiza, ariko se kuko nibyo? Iki cyegeranyo tugiye kukwinjiza mu mabanga yazo, uko ziba zimeze, aho zituruka n'icyo bivuze mu mibiri yacu, kwibanda ku mpamvu zigaragara n'icyo zishobora gusobanura. Ikaze. Waba warigeze kwibaza impamvu abantu bamwe bagira utwobo duto ku matama iyo baseka? Aka ni akabanga kamenyerewe ku izina rya dimples cyangwa se fosete zo mu maso. Zigaragara nk'utwobo duto ku ruhande rw'amazuru hafi y'amatama. Iyo umuntu aseka cyangwa asobanyije, abantu benshi barazivukana. Turuka ku y'imikaya yitwa zygomatics major iba yariyubatse mu buryo budasanzwe, bigatuma iyo umuntu aseka hagaragara ako gace k'akobo kagahita gafata ishusho y'akobo gato, cyangwa iyo imikaya uruhu rugakomera ahantu hamwe. Fosete igaragara nk'akobo gato ariko si abantu bose bazifite. Ibintu bivuze ko hari ikibazo ku batazifite. Bimwe mu bintu by'ingenzi kuri zo, abana zigaragara cyane kubera uruhu ruto ruba rucyorohereye, ariko ku bantu bakuru zishobora gukomeza cyangwa zikabura bitewe n'uko umubiri wabo uhindagurika. Fosete ziza ku matama zifatwa nk'ikirango cy'ubwiza mu mico myinshi. Abahanga bavuga ko fosete ziza ku matama zifatwa nk'imyivumbagatanyo ya genetic, ariko ntizigira ingaruka mbi ku mubiri, ahubwo zongera umuntu igikundiro zikamuranga mu bandi. Abantu bafite dimples bavuga ko akenshi babwirwa ko bafite inseko ituma abandi bishima, bityo bikagira ingaruka nziza mu mibanire yabo n'abandi. Igitangaje ni uko hari n'abandi bajya kwa muganga bakazikorwa mu buryo bw'ubuvuzi bw'ubwiza buzwi nka lipoplasty. Ariko wowe nimba uzifite ari karemano n'impano y'umwimerere itandukanye n'izindi, iyo useka ziraseka. Abafite fosete ku matama bakunze gufatwa bagira neza cyangwa bafite calm nature, kandi fosete zo ku matama zigaragara ku bantu mu kigero cya 30% y'abatuye isi yose. Se waba warigeze kubona utwange duto ku mugongo w'umuntu hepfo y'imbavu hafi y'aho umugongo uhurira n'ikibuno? Ubundi tuzwi cyane nka dimples of Vaso. Aya mafosete aboneka nk'utwobo duto duteye ahantu hamwe ku ruhande rw'iburyo n'ubumoso bw'umugongo. Abahanga mu by'ubumenyi bw'umubiri bemeza ko turuka ku buryo amagufwa n'imikaya biba bihagaze, cyane cyane igice cya pelvius. Zimwe mu mpamvu fosete zo ku mugongo zigaragara. Fosete zigaragara ku mwanya wihariye hagati y'amagufwa n'imikaya, aho haba habayeho akanya gato gahita kaba utwobo ku ruhu iyo umuntu afite ibinure bike ku mugongo hepfo cyangwa afite imikaya yubatse neza, usanzwe ziba karemano ishingiye ku turemangingo ari two genesis. Bamwe barazivukana abandi bazigira. Noneho zimwe mu mpamvu zifatwa nk'inziza gusa, zigaragara nk'ikimenyetso cy'uburanga cyangwa umubiri wubatse neza. Ubundi mu mico ya kera y'Abaromani, dimples of Vaso bafatwaga ikirango cy'ubusambanyi bwiza abantu bazifite ndetse n'ubwiza buhebuje. Kugeza n'ubu zikunze gukurura abantu mu buryo bw'imiterere y'umubiri, cyane cyane ku bagore. Kuzifite ni impano karemano. Niba zishaka fata umwanya ukore siporo, ariko niba uzibuze kubuza kuba mwiza. Uburanga nyabwo buba mu buryo bwigirira icyizere. Ntibivuze ko buri wese ashobora kugira dimple of Vaso, oya, ahubwo abenshi barazivuka, bikaba bigaragaza imiterere y'imyanya y'umubiri wabo. Umubiri uri fit, fosete zigaragara neza kurushaho. Waba warabonye umuntu ufite akobo gato ku gituza twita fosete y'igituza cyangwa chest of dimples mu rurimi rw'icyongereza? Ikintu kidakunze kuboneka ku bantu bose, gusa ku bayifite kiba ari ikintu kidasanzwe. Ushobora kuba kiranga uburanga cyangwa imiterere y'umubiri karemano. Fosete yo ku gituza iterwa n'ukuntu amagufwa, imikaya n'uruhu biba byubatse. Imikaya nk'iya pectoralis major, uru ruhu rugakomera na screen bishobora gutuma haboneka ako kuntu. Bamwe barayivukana kandi bakayibona nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri y'igituza, push up cyangwa bench press, bigatuma uruhu rwiyegeranya hejuru y'imikaya. Abantu benshi bibaza ngo se
ifite akamaro cyangwa ingaruka mbi? Nta ngaruka mbi igira, ni akamaro gafatika kuko ifatwa nk'ikirango cy'uburanga. Benshi bayifata nk'akarango k'ubwiza kuko dimples mu maso zigaragara uburanga karemano. Se waba uyifite cyangwa ukeneye kuyibona? Bisaba kuvuga uyifite. Usabwa no gukora imyitozo ngororamubiri baciye kubaka umubiri, wenda ni wowe utahiwe kuyigira. Akoze. Ciao ciao.